Okay, omunye umuntu uzobuza ukuthi hawu umgqumeni lona uzokhipha i-album. Nakuyena umgqumeni lona imina ngizile uzokhipha i-EP. Ngizokwakha i-phone holder, omunye uzothi i-phone stand kodwa i-phone holder le ebamba ifoni lana ukuze ifoni yakho ungayihlalisi ekhukhwini. Ngoba manje kuyenzeka ifoni uma uyihlalisa ekhukhwini the time urayida ivele iwe ife. Ifoni-ke isikhathi esiningi uma udiliva-ke iyafa ngoba manje usebenza ngayo, ufonela ngayo ama-custom, i-order libamba ngayo ifoni. So yonke into uyenza ngefoni, i-direction uyibheka ngefoni. So kubalulekile ukuthi ube ne-phone holder yakho ukuze ifoni yakho uzokwazi ukuthi uyibeke kahle. Okay. Lana-ke bese ngiqedile-ke ukuyenza bese ngiyikala nje kahle usido ngizoyixhuma la. Phela le ndala ivele ixhumeke lana kwawukuthi ngashawa isithuthuthi ngaginqika yafa kodwa ngathi no ngizozenzela eyami. Phela umuntu akahlulwa yilutho. Okay, lana-ke bese ngifuna wona ama-order besathulika ama-order kodwa usuyabona ukuthi ihlala kanjani ifoni la kwi-phone stand. Kodwa phela uma ufuna ukuyithenga ungayithenga kodwa uma ufisa ukuyakha ungayakha ngoba sengikutshengisile ukuthi kuyenzeka. Lana bekusemini sihleli nabafowethu ama-order abesazithulele ngoba isikhathi esiningi vele ama-order angena kahle ntambama noma mhlawumbe i-weekend kodwa phasi ney'nsuku kunokuba quiet. Okay, lana bese kungenile-ke i-order laseDibonezo libona isikhathi phezulu. Kuyenzeka-ke lingena isikhathi sesi-late, so mhlawumbe sekusele 5 minutes, sometimes selilethe ngo-10 minutes, sometimes bekuyi-delay yasesitolo bekubhizi noma mhlawumbe isistimu noma inethiwekhi ibiphansi. So leyo nto-ke isala nawe udrayive ukuthi leso sikhathi kumele usikhave wena as i-delivery service yakho kumele always kuma-high notes. So lana-ke bese ku-late-ke lana bese kuyikhaza late lana ngabo-6 sibheke ku-7 ngabo-7 past 7. Okay, lana bese ngiyolanda i-order-ke la. Leli order edi ngiyolilanda beliqhelile. So i-phone holder lesi ngiyakutshengisa ukuthi kusizaphi indawo mhlawumbe oyazi le ndawo oyolanda kuyona. So i-phone holder izokusiza kakhulu. Okay, kodwa-ke i-disadvantage-ke ye-phone holder kuyenzeka ukuthi ifoni uyifake kanje kuvele kuqhamuke iphara liyithathe. Mhlawumbe umile robhothini noma mhlawumbe uhamba kancane noma ubuzimele nje umuntu uyakwazi ukuvele adlule agijime ayithathe le foni ngokwazi ukumjaha kwesinye isikhathi. Okay, kwesinye isikhathi-ke i-phone holder le malinetha izulu sekumele ukuthi ube no-plastic wakhona lo ufakayo okwaziyo ukuthi uyithashe ifoni noma linetha. Omunye umuntu kodwa usebenzisa i-condom. I-condom akekho umuntu ongayazi, uvele uthathe ifoni yakho uyifake kwi-condom and then imvula ayingeni mangabe ifoni yakho uyifake kwi-condom. So i-condom iyasiza kakhulu esimeni esifana naleso. Kodwa izulu mangabe linganithi hhayi akunankinga ungayifaka njengoba ngiyifakile njengamanje. Okay, lana bese ku-late-ke la bese sibala ama-minutes ambalwa ukuthi umuntu ahambe sekuzoshaya wona u-9 ebusuku. Naye igenge besisalindile sonke sesizohamba. Nakho nami uyangibona laphayana nizongixolela-ke iyaxhopha i-reflector yami le lana kwi-reflector yami le reflector vest le ngiyigqokile. Kodwa bese ngizama ukutshengisa ukuthi okay lana wonke umuntu ubesezohamba. Lana-ke bese ngibheke khona-ke ekhaya la iy'khathi bese sibheke kubona o-past 9 ebusuku. Bese ngibheke khona ekhaya sengiyolala phela khona ngizokwazi ukuthi ngigeze ngidle ngilale ngiphumule ekuseni kusile futhi ngoba phela ayikho inkomo yobuthongo kodwa sonke-ke siyazama kancane kancane. Akekho umuntu owaziyo lana eyakhona, sonke sazi lana esiphuma khona. Ngiyabonga.